بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا، وعن حاتم قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: en yetti Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniɗo handuɗo yettede yen tori yo juulu enelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o mo o nuli e meɗen saabu yurmede, yo juulu e sahaba ɓen fo, o juula e dendanagal jokkuɓe diina kaɓe jokkunoka. Yo Allah jokki en kan diina, o tabintinna en e Makka, o ƴetten kadi e nder Makka. Allahumma amin. Walli fiiɗo ɗo yo Allah yurmen en yurminamo. O addi ɗo o wi hajjatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yani sifatu hajjati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sifa hajju nelaɗo ngun, sifa no nelaɗo hajjirno non. Oɗo hadis mo addi ɗo hadis Jabir no jeeyi hadis haji ɓurɗi juutude e ka hadisaji sifiɗi fi hajju nelaɗo alawa makko kam no fanɗi ko fuutimo ko laawimo e ko nelaɗo wanno kon ka hajju. O wi rawa muslimun, imam muslim no filli ka deftere mum sellunde, qala o wi haddathana yewtimen Abu Bakr ibn Abi Shayba, oɗo ko sahibul musannaf on, wa Ishaq ibn Ibrahima, e ɓe oɗo Ishaq ibn Ibrahima kamɓe ɗiɗo noon, Abu Bakr e Ishaq jami'an ɓe ɗiɗo noon, wa an Hatim ɓe itti e Hatim. qala Abu Bakr wi'i ابن أبي شيبة: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني، قودو يوتيم في اللنك من عن جعفر بن محمد، ويت جعفر ابن محمد أندون كهمبو يوتي في اللنيمو عن أبيه كو بمكو. قال بمكو وي كانكو أودو محمد، وي دخلنا على جابر بن عبد الله، من ناتي كجابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، فسأل عن القوم حتى انتهى إليه. ولندي كهمبه كونو همبه يوتا بريزانتا oɗo ne ko min kaarijo ko min kaarijo, hattantaha ilayya ha o hewto e min. Fa qultu mi inni ana Muhammad ibn Ali ibn Husayn. Fa ahwa bi yadihi ila ra'si, o ƴetti jungo makko o aggini, o liɓi jungo makko ngon, o cippini jungo makko ngon ka hoore am. Fa naza'a zirri al a'la, o ɓorti butorre an dowre nden. Summa naza'a zirri al asfal, o itti butorre an leyre nden kadi. Summa wada'a kaffahu bayna sadiyayya, on tumati o yetti jungo ngon makko ngon, o aggi o wallini ka hakkunde en ɗiyam. wa ana yawmaidin gulamun shabun, o wi min de ñande ko mi suka kecco
paykun suka fagala o wi marhaban bika yabna akhi ko toolima bisimilla ma ɓiɗɗo siɗɗo an sal amma shi'ita lando ko faalaɗa lando kala ko faalaɗa fa sa'altuhu mi landimo wa huwa ama tawi mi landimo kono ko bunɗo o yiyata ko ɗum wasi o memi jungo makko o aggi ka hoore an o cippini o itti fermiti bouton je ɗen o naɓi jungo makko ngon fi memugol ɓandu an ɗum tigi tigi o waɗi jungo makko ngon ka ɓernde an ɗo ka hakkude en ndiyam ko bunɗo wa hadara waqtu salati tum fewndi waqtu julde tawi waqtu julde naati fagama fi nisajatin o immi o tawi mo ɓorni kaftane nisaja ko conci juutuɗi yottiɗi multahifan biha tawi mo mojiti ɗin conci ɗon kullama wada'aha ala mankibihi raja'a tarafaha ilayhi min sigariha tuma kala o ƴetti o aggi ka balaje makko jodduji ɗi ɗi noon yiltito ay jaka hino fanɗi yottaki timmanamo wa ridauhu ila jambihi ala almishjabi o wi wanare makko nden no takko makko no sera makko ɗon no ka conci ɗin yoweteɗo mishjab ko ka conci wengete gila neeɓi o mishjab ko hande mi andi goɗɗo ko konngol arabu ɓooyugol siko ngol mishjab ɓe sikkude ko an miya ko ɗum ɓe noon ɓe wowlirta ono andi joni piiji ɓuyi ɓe wayli harana haala laaɓu ka lawka kan hara ko haala go tafitaka andi shajaba ko keppugol ko jogitagol ma wengugol lellentingol ka conci ɗin lellentinteɗon o fa salla bina o julni men fa qultu wi'umi akhbirni humpitan yeetoɗan humpitami an hajjati rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam fi hajju nelaɗo hajjinno noon fa qala biyadihi o eɓɓiri jungo makko ngon o wowliri jungo makko ngon yani si goɗɗo eɓɓiri jungo mum inna qala biyadihi qala biyadihi yani ashara biyadihi li darb o wi fa agada tis'an o fiɓi jeenayi ko onno eɓɓirte jeenayi e arab yani mana o waɗi ni telen ni jeenayi ko ni on tigi cippina seeɗa yani o waɗiri jungo makko wono jeenayi windirte noon andi ka taya ɓe nayi fa agada 53 sontino tayyade yaaqiri 53 sa waɗi ni jungo ma ngon ni andi ɗo woni joyi ko ron kunɗo e kunɗo woni tati mana no wawi si tati wontiri ga joyi on wontiri ga ɗum haɗa ko 53 ko noon ɓe eɓɓirayno limore nden o eɓɓi jungo makko ngon wono jeenayi windirte noon fa qala o wi'i inna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam makatha 9 sinin nelaɗo woni duuɓi jeenayi madina ko fando duuɓi jeenayi ko madina lam yahujja o hajjali summa adhana fi nnasi fi l'ashirati refti o ewni hakkude yimɓe ɓen o andini o déclari hakkude yimɓe ɓen ka sappaɓere hitande sappaɓere adhana al adhan ko déclaration
ko humputugol ko andingol ko ewnagol ko feññingol wa adhanu min allahi ko déclaration o déclare hakkunde yimɓe ɓen ka hitande sappa ɓere anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam hajjun wonde nelaɗo ko hajjayɗo ko alhajji ko fokkutuɗo waɗoygol hajju ngu ma wonɗo e wadde hajju ngu فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم أري فقدم أري نون إيوري كند دم فوب أري كسار مدينة بشر يمبه بندين كثير نوربه كلهم بفوب مبه يلتمس ندبا التماس ودبغول أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم دي أو نيمبين تنلادو أو نينتين تنلادو إنغو حجو ويعمل مثل عمله أو قول نسيفة قول نلادو دي كنون دو ونكو دابا كون كدوال كو يا نينتين نلادو أون زست كم بسحبا بين هراي برين أو ودا بي أنو وديري كم بكري بودا enen kono ñentinirtemmo koko winda ko sifana den wonde ko ni o waɗirno ngal dewal ɗo enen kadi waɗiren noon o wi sallu kama ra'aytumuni usalli juule no yirɗon miɗo juulira noon o wi hudu anni manasikakum ƴette dewe mon ɗe nge juuɗe am fof ɓaynani nde innama awa dey déclarama wonde hikka nelaɗo hajjay nelaɗo ko hajjowo hikka min kulli hadabin wa sawb iwra cenɗe ɗen fof mo ɓe ari ni min kadi si allahu jaɓi ngu hajju ɗo mi fillantake ngu mi yaha min tigi mi yiya ko honno nelaɗo woni e gerdude fa harajna ma'ahu jabiru inni men yaltidi e nelaɗo hatta atayna dhal hulayfa ha men hewti e nde nokkuritende dhal hulayfa dhul hulayfa ko ذا أو ذا dengan niko من أسماء الخمسة ها أب أخ حم وفو وذو ɗeɗo inɗe jowi ka arab ko ɗe waɗirte fatha ko alif inna ra'aytu dha mali kono dha o ɗo ko be o waɗe idafa darabtu faaka ra'aytu akhaka akramtu abaka wa hamaka wa halumma jarra ɗi waɗirte ضمة كواو ذا يعني جاء ذو مال هذا ذو مال ذو جاه ذو سلطان كذا جاء أبوك وأخوك وحموك هذا فوك ɗi waɗirte jarra ko ya no andira noon نظرت إلى فيك مررت بأبيك سلمت على ذي مال إذا أتينا ذا الحليفة من أن نكرتنا ذا الحليفة وذو الحليفة كوني ونو إندن كونو إندن جوني ويلي جوني فايدة أيتا بلاك جرين كامل ذو الحليفة جوني كو بوياتا كو الميقات هنا ويه حالة أبيار علي kono non ko haala fayde kono min abiyar ali haala yewte ka kan kono kono ko winda ka plaque je kon ko al miqat masjidil miqat haray be wadi flèche ji awa miqat on ko do al miqat nokkure nen changeali ko inde nen change woni juulide nen changeama waɗama juulide jande joni waɗama ka otoje daro ni e to e hurgoji ɗuuɗuɗi ɓay allah addine wende men ari e nde nokkure ko ɗon harminte en aroya yeeso wonde nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam no waɗani
aduna on fof fokkutuɓe hajjugol ɓen mo ɓeen waɗani ɗum miiqat nokku ka tawata ko si o hewti ɗo noon o anniyoto fi hajju ngu ma umra o iwroɓe madina ɓen yimɓe madina ɓen ma rewruɗo madina ko ɗon nden nokkur ɗon o anniyoto hajjugol min ari ɗon fawaladat asma'u bintu umaysin sonnajo aboubacry on wiyeteɗo asma bintu umays o jibini ɗon ɓe hokkiti ɗon hajju o jibini hombo muhammad abni abi bacry o wi fa arsalat ila rasulillah sallah sallam kayfa asna'u o neli kanko asma'u o neli ha en laaɗo o inni ene ko honno noon mi watta mi jibini kalawol ɗo ko honno mi watta gaala nelaɗo ma kanimo igtasili looto wastaghfiri bi thawbin tura farta coñcol staghfara ko waɗugol ceekol hakkunde koyɗe muɗum joni waɗa ceekol e ma haɓɓa ha moƴƴa o wi wa ahrimi harmina anniyoɗa hajju fi kala mi wonde ƴiiƴa jibingol kono haɗata o anniyo hajju ngun e hoore mo wonde ɗan ƴiiƴan noon fo salla rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam fi lmasjid nelaɗo juuli ka nder juulirde summa rakiba refti o waɗɗi alqaswa ko ngeloba makko wiyete ko noon mbaɗo mba wiyete ko inde ngeloba makko mban ko alqaswa'u ko noon mba wiyete hatta ida stawat bihi naqatuhu ala albayda ha ngeloba makko mban fotodiri e makko naɓi mo ha hewtoyi hakkunde sallikene on albayda ko nokkure hen ka henti ni ka henere joni ka hoɗaka ɓe yawti beru ka wurnita ɗon e nder dhul hulayfa beru e cuuɗi wonɗi takko juulirde nden ɗon ɓe yewtiɗi ɓe wonti ka kene ɓay ngeloɓe man hewtinimo ɗon wowi nadartu illa madda basri bayna yadayhi min rakibin wa mashi kanko jaabiri o wi mi ndaari ha ka yitiran hatti ene madda albasar ani ko haala arabu laaɓuɗo pos madda basari ka yitere am fontoto hattoya yeeso nelaaɗo min rakibin wa mashin hakkunde waɗɗiɓe e wonɓe seppude wa an yaminihi ka sengo makko ñaamo mithla dhalika wano ɗum wa an yasarihi mithla dhalika ka nano makko kadi wano noon wa min khalfi mithla dhalika ɓaawo makko kadi wano noon wa rasulullahi sallah sallam bayna adhurina nelaɗo no hakkunde amen teri bayna adhurina ana bayna dhaharanikum mbiɗo hakkunde mo no wigol miɗo tumbo mo ana bayna adhurikum aw bayna dhaharanikum nelaɗo no hakkunde amen wa alayhi yanzilu alquran wa huwa ya'rifu ta'wilahu wama amila bihi min shay'in amilna bihi ko e hoore makko kanko nelaɗo qur'ana woni cippade kanko ɓuri andude ko alqur'ana firi ko o waɗi kon ko o golli kon e hunde minen kadi min golla ɗum ɗo mo addande en photo on joni ko kanko woni envoyé spécial meɗen ko Jabir kanko nelɗen ɗo ko ورن تغطية إعلامية لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه يعني يدير الكاميرا حقه أحيانا يوجهه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أناس إلى مد البصر ثم يحول الكاميرا إلى يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا البشر إلى مد البصر وكذلك عن يساره ومن خلفه ثم ينقل لنا هذه الواقعة
ويقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في وسط الجمع. أسيكاي جوني جابر بن عبد الله كان كوني إمين دين كميديا كوندا إنلادو كحجو في يوسفانو إن يو فيلمان إن دندنانغال كونلادو وديتو joni o fuɗɗori ɗo taw ka fuɗɗorte ɗon taho ka départugol o fuɗɗani en ɗon o accali e hunde oɗo yani no fottuno wonde ko radiol ilami ko on média o fuɗɗi taw ko yani ɗat nelaɗo hajjali o ari madina o hajjali duuɓi 9 kayitande sappo ɓere o waɗi déclaration awa dey nelaɗo waɗa déclaration awa nelaɗo hajje hikka o sifani en ɗon taw wonde yimɓe ɓen ari taw ari sifani kon ɗum addi ɓe mo ɓe no faala hajjudugol e nelaɗo yiyana hoore muɗum no nelaɗo wone gerdude no ɓe départ noon ɓe wi madina joni ɓe ari ha Dhul Hulayfa hakkude ka saare madina tumbere saare nden heeɓi Dhul Hulayfa no gasa yaha wano 7 kilo 8 kilo to bon hari hakkude muɗum ko burure hari ko ladde molnan ladde jeere ndemen hay fende ko men yahuno hari si tawi wonaka autoroute rewɗa a takkoy ka fello lawol ngono toon si on tigi ko ka université kam e jangata on o ari ha tariq salam siko ngol lawol ɗon o ɗetti hari ɗon fof ko burure aya wonde cuhoy to yiya cuhoy to usine ji no waɗa e cenɗe ɗen hay ko balli en ono hande fof wonti no saare fof jogodiri no ha feƴƴoyi ini yahi yahude nam ɓe ari ha ɗon o andini en ɗo nde salah sallam juuluno kono ko julde honde o juuluno yalli ko feppodiri waktu farilla ka ko o juulu naafugol fi anniyanagol hajju ngu no gasa o yewtoyay yeddunal ngal yeeso faalaɗo hajjude anniyanagol hajju ma faalaɗo anniyanade umra so ari ha nden nokkure o juule darde ɗiɗi si tawi ko waktu mo naafugol dagi ka hato jina woɓɓe ni ko sunna on tigi juulugol darde ɗiɗo ɓe no o way na sunna few si feppodiri waktu farilla ɗawa juulde si ari naatugol ka juulirde juula tahiyatul masjid o ko tahiyatul masjid ɗa juulde wona anniyagol fi juulangol darde ɗiɗi fi anniyanagol hajju ma umra joni noon yaltama ka juulide fokkitama noon makka ko fewndo honde on tigi harminta anniyo joni o hewti e nokkure nden woɓɓe ko ka juuli ɗon ko ɗon anniyo to labbayka allahumma hajjan woɓɓe yalta ka juulirde ara ƴawa ka kar ka bis noon ine labbayka allahumma hajjan woɓɓe acca ha biisowal ngal départ yaha seeɗa noon si ɓene labbayka allahumma hajjan nelaɗo kañum wona ka nder juulirde wona ka tande juulirde o yawno ha o yaltoyi fes hewti ka henere on tumata noon ko ɗon o annino o wi labbayka allahumma hajjan en aroyay riwayaji luutodirɗi ko noone honno ɗum nelaɗo hajjirno e noneji ɗin tati ko ɓura tanƴinede kon ko qirano o wanno woɓɓey ko ifrade o waɗi wala kullin ɓe ari joni hino jamawi dente ka daariɗa o nelaɗo hakkude teri kala sengo ka daariɗa taway ko yo daaro ha yitere ma fuuya no wireten noon enen fa ahalla ay ahalla o wowli konngol wootinigo Allah fa ahalla bi tawhidi o ewni konngol tawhidi ngol ahalla ani ko townugol hito ko ɗo itta alhilal lewru ndun sidu darike yani haɗi pay koye soƴa ina pay ko fof soƴay
en hay fewno ko ame fewno ko manno pay ko onosi mi hayni lewru sino dari kef fo men soja hino dum hindu no neebi ha ndu wi'a sonkantenu inna alhilalu sonkantenu yani sonketedu fi muɗum o ewni konngol tawhid honno woni ngol konngol labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ngol kalimatu tawhid labbayka minotikema allahumma ko an yo allah labbayka minotikema labbayka minotikema la sharika laka alaka fidiɗo naw tawhid noon kalimatu tawhid innal hamda tabiti wonde yettore nden wan ni'mata e nema on laka ko an jeeyi wal mulk ko ɗum kadi laamu ngon ko an jeeyi la sharika laka o filliti kadi o wi alamo kafduɗa kalimatu tawhid muakkada wa ahalla nnasu bi hada alladi yahilluna bihi yimɓe ɓen kadi ewni koɓe ewnoto kon koko ewni ɗo kamɓe kadi ɓe watti ɗum ɓe jokki walam yarudda rasulullahi sallah sallam alayhi shay'an minhu nabi sallah sallam ruttali ɓe hay hunde e ɗum ɗon o wiyali nani o wurtanali ɓe wa lazima rasulullahi sallah sallam talbiyatahu nelaɗo ñiiɓiɗi duumodi e notagol mu ngol himo jokki labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak mo jokki ɗum ɗon qala jabirun radiyallahu anhu lasna nanwi illa alhajja men latanoke menen anni si wona hajju ngu lasna نعرف الأمرة من عندنا ودقول أمرة جلد قول أمرة حج حتى إذا أتينا البيت معه ها من أري من هيوتي كسودو هرمرتينو من وندنا لار من هيوتي جون كسودو كابا استلم الركن أمامي سؤنو استلم الركن o nangi soɓɓuno istalama ko hendagol hunde jogonde istilam ko jaɓugol faramala thalatha yani istalama o ari ha o hewti ka rukunu hajaril aswad o jogiti o nunni hayre nde faramala thalathan o ñekki tati ñekkugol ma ñekkugol woɓɓe sattina woɓɓe hoyna ko yaadu feƴƴi yahugol hewtali doggugol kono hara cireɗe no ɓattodiri wonde militaire ɓende ɓe si ɓe dogay ka woɗɗi ko noon ɓe dogirta na fontugol koyngal ngal few ko ni hara cireɗe no ɓattodiri hiɗe yaawi o waɗi taralne ɗen tati arana ɗen ko noon o woni e yaarude ko miñan dogudu koto yaadu on tumati wa masha arba'an o yahi yaadu hawru ndu andano ɗum ɗi nayi taranɗe nayi woni jeɗɗi gundaɗi tati e ñeegaɗi nayi summa nafada refti o yalti ila magami ibrahim alayhi salam o yahi ka darroga annabi ibrahima yo kise wonu e maɓɓe kamɓe ɗo non e annabaɓen fof fagara o jangi ɗon ɓawo e nafada ko yaltugol yaha ma si'ugol sortagol o jangi ɗon wattakhidhu min maqami ibrahima musalla o jangi on aya noon so ari wi fa jaala almaqama baynahu wa bayna albayti
o waɗi maqam ibrahima on hakkude makko e suudu ndu o wontiri ɓaawo maqam ibrahima on maqam ibrahima lombi hakkude makko e suudu kaaba ndu ana wontiroye ɓaawo fa kana yaqra'u fi rak'atayn o laatino ko himo janga eɗen darde ɗiɗɗe o juuli ɗon so gayni fatiha ka darde aranere o janga qul huwa allahu ahad ka darde ɗimmere o janga ɓaawo fatiha an qul ya ayyuhal kafirun summa raka o waɗi ruku summa raja afwan ɓaawo gayni juurgol enen darɗe ɗiɗi o yeetiken hay ko honno o jangi laalla o townana seeɗa e konnguɗi goo haa ɓe anndi ko honɗum o jangi no annda kam fatiha ɗon no jangete ko ɗum wasi o wowlaali fatiha on ɗo darne arane no waɗi fatiha o watti honɗum o waɗi qul huwa allahu ma o waɗi fatiha o waɗi qul yal kafiruna o waɗi fatiha o watti qul huwa allahu ɓay o atfu ɗo waaw la yaqtadi tartib al atfu huna al atfu bil waawi la yaqtadi tartiban إنما يقتضي جمعا ثم رجع إلى الركن فاستلمه ويلتي فين كسؤندو كحجر الأسود وندو وننجي دون كدي وجوجتي ولني حجر الأسود باو غاينين ثم خرج من الباب إلى الصفا ويلتي كدمبو قال له ياري صفا عندي أنتماتي هاري جولي دندن صفا مرو هاري نانو كونغول صفا مرو كياسي ونو نوايو جوني إنن دو hino safa e marwa ka ɓaawa kuuru ɗo hino juulide nden ɗo o gayni ɗo o yalti o yahi noon safa e marwa ko to woni ko ganin ɗo safa e marwa wattida e juulide nden jooni taban safa e marwa ɓeydama minen fewno komi yahuno 87 ari safa e marwa no faaɗi moƴƴi won yahoɓe aroɓe ɓen ko woni hakkude maɓɓe ko ɓe puusoy koy kono fayde fof ko fois gooto kono tun ɓeeɗo no yaade ɓeeɗo no arde ɓe puusoy kono hakkude ko ciifi waɗa ko gantin ɗo ɗum ɗo lanca fes yañña noon moƴƴi moƴƴinira no woodiri noon fewno ɗo waɗa kadi nokkeeli ley no woodi ley ɗo e hakkude ɗo e dow kadi o yilti o ɓay o yahi safa ɗon falamma dana min assafa ɓaawo ɓattike noon fello safa ngon gara o jangi o aya ɗo inna assafa walmarwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima waman tatawwa'a khayran fa inna allaha shakirun alim o jangi on aya ɗon o wi on tumati o wi abda'u bima bada allahu bihi mi fuɗɗoroy ko allah fuɗɗori ko allah ko inna safa so innon wal marwata o wi min kadi an abda bi safa summa adhab ila al marwa ko ɗum waɗi sa a yahi safata inna abda'u bima bada allahu bihi namiɗo fuɗɗorde ko allah fuɗɗori kon wowlude allah ko inde safa nde ko fuɗɗi wowlude so watti marwa idan ka ƴawgol ƴaw e hoore safa noon si yahoya marwa fa bada bis safa o fuɗɗori safa fa raqa alayhi hatta ra al bayta o ƴawi e hoore fello safa ngon ha o hayno e suudu kaaba nde andi mirno hakkude mum ɓay juulide nden nde wona safa nde ala safa no woodi heedode hakkude mum kono ƴawi ha o feƴƴiti ɗon ha o hayno e suudu kaaba non fastaqbala al qiblata o fewti qibla o fewti suudu kaaba non fa wahhada allaha o wotinini allah wa kabbarahu o mawninimo wa qala o maaki la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويجاوب لا إله إلا الله رواية الله سونا الله دون ووتن يقول الله
wahdahu kanko tun ko tentingol la sharika lahu ala mo kafiti fayin ko tentingol lahul mulku laamu ngu kanko jeeyi walahul hamdu yettorne ko kanko jeeyi wa huwa kanko ala kulli shay'in kala hunde gadiru himo wawi la ilaha illa allah o filliti kadi rewata la sona allah wahdahu kanko tun anjaza wa'dahu o siñi fodore makko nde o foduno nelaɗo wonde la tadkhuluna al masjid al haram o fodno wonde nelaɗo o foolay o siñi ko o foduno kon kanko na ƴetto engagement yiltitoyo non mi naata ɗum hande kadi wa nasara abdahu o walli jiyaɗo makko on nelaɗo on o wallimo ha o fooli wa hazama al ahzaba wahdahu o fooli feddeji ɗin kanko tun feddeji shirkoɓe ɓuraychiyankoɓe e gatafan e yahudu e munafiqun e luttuɓe ɓeɗo fof ɗi feddeji ɗo fof ɗi daranike nelaɗo ɓe gerdi kanko tun wonno attiɗo wonde julɗo gerda ha o foolo e few allah woni ballo makko o jangi ɗum ɗo summa da'a bayna dhalika refti o du'i noon hakkude ɗum ɗon yani hakkude imma goɗɗo yaha marwa qala mithla hadha thalatha marratin o maaki ɗum ɗo laabi tati summa nazala ila al marwa o cippi noon o fokkiti yahugol marwa hatta idan sabbat qadamahu fi batni l wadi ha tundaje makko ɗen jumpoyi koyɗe makko ɗen julloyi ka reedu aynde mana o hewtoy ka ɓuri luggude ɗon andi ɗon hari ko aynde hakkude pelle ɗiɗi in sabbat in sabba asana ko wancinagol kono si antu yeyi ha ka ɓuri luggude ɗon haysi ndiyan ala ɓeno ɗon ani in sabba gadamuhu in sabbat gadamuhu ha o hewtoy ka ɓuri joltude ɗon e aynde nden ɓawi hewti ɗon sa'a o gundi ɗon o hittini o gundi hatta ida sa'idna masha ha ɓay men ƴawoyi men feƴƴiti ka luggiti ɗon men ƴawoyi on tuma tino men woni yaagol yaadu e hakkunderu hatta ida ata al marwata ha o ari noon marwa fa fa'ala ala al marwati kama fa'ala ala safa o waɗi marwa ɗon e hoore marwa ko o wanno safa ton ɗon kadi o dari o fewtiti suudu kaaba ɗum o du'i o jangi ɗi e ko o janguno hoore safa kon hatta ida kana akhiru tawafi ala al marwa ha laatoyi sakkitagol wangagol makkogol koye hoore marwa andi yawgol safa e marwa ko wangagol wiyete tawaf maɗum as-sa'yu bayna safa al marwa ko wangago ɓay wangagol ko aagugol imma yahara ma taragol mana o fuɗɗori safa sakkitore nden ko on to ko marwa taban ko noon wangorte hakkude safa e marwa ko ya fuɗɗor safa sa immi ko no a yahi marwa inna go'o immitoɗa marwa arta safa wona ɗiɗi yahita marwa tati arta safa nayi yahita marwa jowi arta safa jeego yahita marwa jeɗɗi lanni ɗo hande kadi si tawi ko toon hotirta hotira toon si tawi ko be artita safa ga si yalta haray ngol artogol ma ɗon afiɓata ɗon wonde haray ko yahugol ɗon ko yaade tun ko ɓay tun laawol ala ka yaltire sina ɗon fagala o wi ɓaawo gayni ɗum o wi law anni istaqbaltu min amri mastadbartu hara min mi fewtitino e fiyake an on komi hucci kon lam asugil hadiya mi soggatano mi addora neldari wa ja'altuha mi waɗani ɗum ɗo umra tan ko umra ɗum ɗo ko konngol ngol arabu wowlata si tawi hari a andano hunde wona noon tun andande inna law istaqbaltu min amri mastadbartu hara miɗo anduno fewndo ɗo ni la hara miɗo anduno law komi andi kon fewndo ɗo nani mi gerdayno
iko hunde sinde feƴƴitirima sabu angal andugol a andoyinde tawa ɗa wawno noon regilde aɓe harami anduno wo andinaɗo no wireten noon harami anduno wo andinaɗo nani mi gerdayno o wi harami ɗo anduno law komi andi kon fewno ɗo mi addortano geloɗi hadiya mi waɗan ɗum ɗo umra mi anni tan o waɗa ko tamattu nde wadde mi natira ɗum ɗo mi waɗa umra kono joni laawike faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun kala e moɗon tawi laataaki no wondi e makko hadiya on o addorali neldari falyuhilla yo dattino walyaj'alha umratan haray ngo wangago ɗo e yawgo safa e maro yo waɗɗum ɗo umra on joni haray imma o meko ma o fembo o dattini joni o gayni umra makko on joni yo ittu wudere e wanare siko gorko o fembo haray joni o habbo ɗon hajju o umra on o senda hakkude umra on e hajju ngu kono si on tino addorno hadiya o yahi ha o wangike suudu kaaba o yahi safa e marwa o gayni simo addori hadiya hara laawike hande kadi o wawata hande kadi firtugol ɗon ɗo fiɓike hande kadi be o jokko wona wonde ihram on ɗon ha ñande jeetati donki o yaha mina o yaha e arafa o arta musdalifa o arta mina bugo kaajere o aro e wango suudu kaaba on tumati noon o firta ma o bugo jamratul agaba o fembo noon o firta ɗo en ari ha ɗo faqama suragatu ibnu malik ibnu ja'sham o yimmi faqala o wi ya rasulallah o wi kanko suraga oɗon jeyano e worɓe laɓaɓe wonde jibril waylotono oɗo simo arde simo faala wad yo yimɓe ɓe yiimo waylotono suraga ibnu malik ibnu ja'sham suraga o yimmi o wi ene ali amina hada am li abadin ɗum ɗo ko fi nde hitande ɗo tun ka ko pooma hara hitande be min waɗira ni fa shabbaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu wahidatan fi l ukhra nelaɗo sornidiri kolli mum ɗin shabbaka nadirgo kolli ɗin ɗo nduya e nduya hakkunde nduya wahidatan fi l ukhra nduya e nde hakkunde nduya wa qala o wi dakhalat l umratu fi l hajji marratayn o maaki umra on naati e nder hajju on laawi ɗiɗi umra naati e nder hajju on umra naati e nder hajju on laawi ɗiɗi la bal li abadin accu ha pooma koni bimana si tawi on tigi o addori hadiya o waɗi umra makko on o gayni ɗo hande kadi firtugol ala haray umra on naatay e nder hajju ngu ɗo haray ko yo kontin o heddoda ihram on ɗon ha ñande jeetati donkin ko ɗon golle hajjuɗen fuɗɗoto o yaha mina o waɗa golle hajjuɗen umra on e hajju on naatodiri sertali ko tamattu on tigi sendidirta hakkude umra on e hajju on ɗo ari ɓe on gasa o yewtoye to yeddiral karama koɓɓen ene ko honɗum e ɗiɗo noneji tati ɓuri moƴƴude ko waɗiri gonɗinaɗo waɗiri ni naadugol umra on e nder hajju ngu fo jillodira ɗo si tawi ko noon si anniyoto ko ina labbayka allahumma umratan wa hajjan allah mi annike wagol umra e hajju on fof mi jillidira worde ka harminɗa nokku ka harminteɗo ha ñande sappo donki iwtoya arafa wala musdalifa ñande jeenayyi jemma jeenano wedde sappo on tigi ari bugi jamratul agaba on o fembi ko ɗon so ittay ko waɗi ihramu ko oɗon watta tahallul awwal
yandi ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude. Abu Hanifa inni ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e woɓɓe goo tawde ko ɗon laaɗo waɗi. Woɓɓe goo inni o ko ɓuri moƴƴude ko ya waɗa hajju ngun tu, yaha waɗa hajju ha gayna arta, si a faala wadde umra immoɗa kadi voyage a yaha waɗa umra on feere, wota yahu voyage goto waɗa ɗon dewe ɗen ɗiɗi noon hajju on wo umra on wo. Imam Malik maaki ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude. ɓay si ko ɗum ɗon waɗɗa hunde fawaki ma hirsugol hay fus. woɓɓe inni ko tamattu on ɓuri moƴƴude ɗum ko ya waɗu umra on gayna firta itta harmingol fes conci harmin ɗiɗin wattuɗa conci maɗa wowuɗi ɗin wawa siko kama wonɗa si a wonde ɓeygu ma piiji ɗin fof hara no dagi hakkude mum ha ñande jeetati donki lootuɗa noon anniyoɗa inna labbayka allahumma hajja makka ɗon inna allah mi annike noon waggol hajju yaha waɗa hajju mum. kono imam ahmad e imamu shafii ɓeyni ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude e woɓɓe goo taban ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude. nder maki simiɗo anduno ko ɗum mi waɗayno ko laaɗo nisata angal waɗugol hunde fiide laawike ɗum sina taw ko nden ɓuri moƴƴude. donc ɗum chaque ɗum haala ala toon ɗa waɗormo tawi hari o andali ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude kono tawi laawike o inni ɓe laawanaki ɓen wo yo waɗ ɗum ɗon holli ko ɗum ɓuri moƴƴude. idan hadis on no juuti ɗo ɓay gaynata hande daroɗen wona ɗo. Jabir yo waɗan en pause ɗo inchallah ha joni ɗen jonni mo caméra on yo filman en moƴƴi no nelaɗo sallam woni hajjirde noon o ara waɗna en rapport ha anden ko ni nelaɗo gerduno sabuna dewal neɗɗo ngal moƴƴi wo si tawi ngal hawrodiri e dewal nelaɗo ngal ta wona suratibugal asl wona copie collé si tawi tun lutodiri pellet haray koko on tigi kon woni moƴƴali na ɗo nelaɗo wiyete falji. Si tawi dewal ma ngal e dewal nelaɗo ngal lutodiri koko ma kon teggitete ko nelaɗo kon kam moƴƴino allah laɓɓinino mo few. en torki allah subahana taala yo allah faamin en dina kam faamu selluɗo o arti ken kadi gollitugol ko faamuɗen o jaɓanen ko wonɗen gollude kon o arti ken hajju hara ko ɗigguɗo hajju moƴƴuɗo hajju waɗiraɗo no nelaɗo sallam waɗirno noon ma hara no ɓatti taw har allah jaɓingu hara joɗni ko aljanna wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin. silmani woɓɓe landal gotal no ɗo woɓɓe wi'i koto maɓɓe no jombuno debbo chrétien jo ɓe wondi ɓe jiidodi kamɓe koto maɓɓe ɓe faati mani moodi bo debbo on luttitiri ɓaawo ga kono o jaɓali silmude ha joni o faatike noon ɗe balɗe ɗo andano gasa ko hanki ma hande o
o maayi ko o chrétien jo kanko landiɗo on ɗo ko ɓeygu koto makko o yeehi o hiwroyke fatunde nde wo musidal ngal yani ko koto makko fewndo ko faati ɓe ƴettunoɓe ɓe natti ka village ɓe wattinoyɓe toon joni musidal ngal ɓe ƴetti feere wo ƴettugol kadi o debbo ɓeygu makko chrétien jo on nattamo ka village toon surroyamo takko moodi makko o landi o so tawi haray kanko o jokkay ɗum ɗon o yahay oɗo debbo wona julɓe hani mo wattinde ko yimɓe ɓe o kafi dina ɓen ko ɓen hani mo wattinde ko chrétien ɓen o jonnitete yoɓe gerdanmo kamɓe on no ɓe hoolori noon ko ɗum o hooli ko e kan dina ɗon o maayi ko yimɓe diina makko kan ko ɓen wattintamo e noone kamɓe no ɓe gerta noon daganaki julɗo ka o wattina keefeero no julɗo wattinirte noon mana waɗugol mo kasa lootugol mo waɗa mo kasange juulamo ndaɓa mo wattina makka berɗe julɓe ɓen ɗon ɗo dagaki o jontita heefer ɓen ɗimmo e makko ɓen ɓe gerda no ɓe gerta noon no ɓe andi no andire noon kam ɓe waɗa e keesu ɓe yima ɓe waɗa gatareji maɓɓe naɓe surroya kono taɓe nattumo ka village taɓe surroymo ka julɓe ɓen surra toon few kanko na ɗum o faala o suɓaki ɗum sina ɗum natano kal islam si o faalano wonde takko moodi makko naɓe ka julɓe ɓen o ƴett natano diina julɓe ɓen ɓay tun o jaɓal natagol ka diina julɓe ɓen haray komin ndi kon yo wattite e sokeje e juuɗe yimɓe ɗimo e makko ɓen ka diina ko ɓen ɗon wattintamo na julɓe naɓe wattimo few ko si tawino hara ɓe o kafi diina ala fes ko julɓe tun woni ɗo chrétien jomayi hakkude julɓe tun honno ɓe watta naɓe ayke ɗon o ñola ɗum ko ɓe naɓmo so tawi chrétien ɓen no mari berɗe ɓe yaha ɓe asa ɓe wallina toon nayi ɓe juulumo few nayi ɓe du'anamo kadi ɗum ɗo no tonga fes ɓay noon chrétien ɓe no woodi yoɓe ƴetto ɓe naɓa ka église haray ko noon woni ko hani kanko wota o jokkuno no few wota mi naɓmo to kadi wa billahi tawfiq